Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Ya ku busy swinene. Channel ya namuntlha of course ta hi tisa site vhele ra investigative officer hi nga swi vurisa sweswo eka case leyi nga kona vhele ya ngama ya Gagash na yena Gagash endzhaku loko of course ngama ya Gagash a endle xikombelo xa bail a kombisa ku why a fika nyikiwa bail kun'we na yena Gagash a endle xikombelo xa bail a kombisa ku why a fika nyikiwa bail, so i continuation yo ivi investigative officer yi hlamusela site ra yona and stuffs like that. Kun'wana video kona laha yi na speed but it's there and then twi na ku loko no la ku vulavulela yi nga ni hlupha hi ku kumbe le pattern leyi tanana se mi ta ni khomela for those sections ku nga hava Xitsonga hi ngo tirhisa English ni to yi khata yi va na English nyana. I don't think swi ta va that much bad and stuff and then a yo hela straight ku na kun'wana xikarhi yi nga fika yi khata yena ku la andla live a yi khatini but yeah ta hi kume more than enough and stuffs. Once more again, our source here is Vutivi Maluleka Cancer Chanel. Let's go. By the way, SABC News journalist, Ivan who won. Sure. Your full name's witness? Maina lena ka botlalo. Khutisho Thobejane mabito a mina hi mina Khutisho Thobejane. Ivi aku mina mitirho ya mina I ku endla vulavisisi eka milandzu leyikulu yo fana na byona vukungundzwana ku hlantswa mali leyi nga kumeka hi ndlela yo ka yi nga ri yona ku ya hi nawu na ku endla vulavisisi eka milandzu yin'wana na yin'wana ya vuoni njhe hi phorisa. Ivi aku mina na ala loko swi ta ka timhaka ta ku vona va chuchiwa hi yona bail. Are you the investigating officer in the case? Ke lena le dirang dinyakišišo mo molatong ngwana woke? Yeah, can. Yes. Ako mohehliwa wo sungula I munhu loyu a nga gqwetha kumbe munhu wo tiva nawu u endli nandzu loyiwani a kha swi tiva ku ri yena u endla nandzu hi ku I munhu wa le court. And then it was on the 28th Yorship when they went to Mercedes-Benz. They wanted to buy a Mercedes-Benz G-Wagon. Please try to be detailed. 28 of what? Be detailed with your explanation. Okay. They went there on the 28th of November 2024 at Mercedes-Benz. Then they went again the following day on the 29th of November 2024 to request for their refund at Mercedes-Benz. Na pile bayi hi the 28th November leka Mercedes-Benz ba tle ba tlhelela hi the 29th November 2024 ba ku va lava mali ya vona ndzhaku. Ku ya hi vulavisisi bya mina mohehliwa wo sungula na vumbirhi ba hi the 28th November a Mercedes-Benz ba ku va xava movha. And then aku bavi va ya le a Mercedes-Benz loko va ya va xava timovha teto hi mali ya ndzhaka ya mufu loyi file ya kona yi nga pfuriwa kwala Polokwane hi kona hi leswi swi endlaka ku ni ku milandzu leyiwani yi endliwi kwala a Polokwane. Ivi aku ku ya hi mupoti wa nandzu u ri mavito la a humelelaku eka account leyi va nga yi tirhisa ku hakela kwele ka Mercedes-Benz a nga ri mavito la a fana na mavito ya mudyandzhaka. Right. Constable, let's inform the court of the reasons why the state is opposing the release from detention of accused number 1. You laid the background, it's understood, and let's go straight to the reason. Correct. Se ba ri mohehliwa wo sungula aka ndzhaku ka loko a tivini ku ri va endla vulavisisi ehenhleni ka yena u vi a fonela nkulukumba wa mina nkarhi wa kona ku ri Lieutenant Colonel a ku u lava ku a hlangana na yena va ku se a swi tiva ku ri ku na vulavisisi ehenhleni ka yena na a ku I ntiyiso. Please proceed. Yisani mahlweni. Don't forget to amplify your voice. Mi nga rivali ku yisa tswela mpele le ska lebala go xa lentswe godimo. A napa a hlamusela timhaka ta ku u vi a fika kwele a 4th floor a kuma ku vatirhi kuloni na mina ba kona. She arrived there
Colonel Makua called for a parade. All of us, we went there. I secretly recorded the proceedings of that parade. Please proceed. You recorded the proceedings and accused one was there. What transpired? Accused number one, she was just explaining or confessing to say that I've made a mistake. I don't want you guys to investigate me. And then what happened is that accused number one came to our office. I dream. Came to our offices, and then I would say she confessed to saying that I admit that what I did was wrong. I have I have defrauded 3 people, and then she refused to give us the 4th name or 3 files. Sorry. Utini at office in Tahina, Africa a endla vukungundwani bya ti file tinharhu. No, actually, Africa le office sa ta Gagash kombisa ku no I endle vukungundzwana eka ti file tinharhu like I robe vanhu vanharhu mara munhu lowa wun'we a nga nkombisanga ni twenda ku nga ta va na challenge yana la. Don't arrest me. Ivi se a hlamusela ku ri thobe jani ni ta lunghisa hinkwaswo u nga ni khomi. What did she refer to when she says, I'll clear everything? A hlamusela ku ri a kumbe a ni swi teka ku ri u vulavula hi bank statement hi kuma kuwa u vi a n'wi vutisa ku ri leswi nga tsalatsariwa laha ka bank statement u ta swi sula na. Please proceed. Ni nga yisa mahlweni. What did she say? Interfering with investigations. And u rile swinene ku fikisela brigadier Matlhaku a ku a hi humeleni handle to that aspect. And then kusuka kwalano ubi afamba akhari a ti na vavasati van'wana vambirhi, and then kusuka kwalano ka meeting wona walo a sungula ku sendela Makuwa ti messages hi email ku fikisela Makuwa aza a n'wi block le ka timhaka tona teto ta ku senderiwa ka ti email Makuwa ta hlamusela yena n'wini. My worship. Yes, that is correct, your worship. I ntiyiso ku ri Makuwa hi yena a kha a vulavula a kwele ka nhlangano wona waluya a wu kona. While I was still continuing with my investigations, your worship, one of my witnesses informed me that the witness met up with the accused number one, and accused number one gave my witness Ibaka Maisha. And then loko ni va vutisa ku ri kwalaho ka yini a mi nyika mali yona yaleyo va ku u hakela mali liya ya hina ya mufu kumbe ya ndzhaka ya hina. Loko ni yisa mahlweni na vulavisisi bya mina, ndyangu wa ka Mathabatha wu vi wu ya le ka tiloyara letinkulu te va fika va ya va ripota yena muhehliwa wo sungula. Loko se a lemuka ku ri va ka Mathabatha va ya n'wi ripota ivi a va fonela ku ri u kombela ku hlangana na vona. Is the LPC or an official of the LPC witnesses to the state? Va ku munhu wa le LPC kuna un'wani wa bona loyi a nga mbhoni ya mfumo LPC. A ku ni na affidavit na yona ni na vile ni vi ni hlangana na munhu wo tirha le LPC loyi a nga yena endla ku vulavisisi eka nandzu wona walowo. She contacted Mathabatha family. U foneli va ka Mathabatha hayi LPC. So, did accused number one call the Mathabatha family before or after they reported her to the Legal Practice Council? Not before, even after. I've told you that wasn't too much. She had already called them before they can reported her to the LPC. So after they reported her to the LPC, she was now calling them time again and her in Pretoria. And then if we ask them ba hiti ba mu block ba ka Mathabatha
loko va n'wi block-a va ka Mathabatha va ni byeli loko ni kha ni endla vulavisisi bya mina va ni byeli ku ri va ri u rhumele vanhu va kona ku ri n'wina vanhu byelani va ka Mathabatha ku hi ya hlangana a Pitori hi va na mihlangano a Pitori. Please proceed. Se n'wana wa ka Mathabatha loyi a nga ri ku mudyandzhaka u vi a famba na nuna wa yena va ya kwale vengeni va ta hlangana kona. Please proceed. The keys. And then she told me that accused number one said she is asking or humbly requesting that they should cancel or close this case against her. They should be considerate of her children and her family. And then musekshiwa wa mathom muhehliwa wo sungula u vi a ni byela ku ri ni kombela ku ri mi sula nandzu lowuwani ehenhleni ka mina hleketelelani vana va mina na ndyangu wa mina. Se hungu leri vhele a ri va kha ri suka eka n'wana lowa ka Mathabatha loyi a ri ka meeting loyi a nga fika a byela ngwenya la investigative officer la yi hlamusela leswi a nga fika a yi byela swona. Okay, laha yena of course a ri ka meeting a kha a tlhomisa timhaka to no a byela nsati wa Gagash no hi nge swi koti ku va a cancela case hi ku a hi yena mudya wa ndzhaka la i mhani wakwe na malume. Se ve nge pfumeli ku va va cancela the case. Request. And then a va byela ku ri mina hi mina mudyandzhaka eka fayili ya ka Mathabatha vamos kopela gore vamos kopela gore go ka re kopaneng ka polokwane a ena a makhura le go a ka se no go tla ba tla go romela tshwetso ya go ka makhura gore ba kopana ka polokwane a tlo malome a ga okay. And then they requested the daughter who met up with them. They requested the daughter who met up with them that actually they should now meet in Polokwane. And then she told them, the daughter, that I do not have money for petrol. Then they said, we will send you the said money, because they wanted the daughter to bring along the mother and also the uncle. And then Kimoka aba buja gore nna akine chelete ka morao a ba byela gore mina ni hava mali andzhaku ka loko va te a hi hlangani a Polokwane u ta na malume na mhana wena a ku mina a nna mali ya ku fika kwalano ya ku nga chela petrol. So ga no go hlagana le bona ga ne di go tsa Polokwane. Then she refused to meet up with them, refused to come here in Polokwane. And then ala ku hlangana na bona ala ku tala Polokwane. Please proceed. Misani mahlweni, they are married, husband and wife. And then heki loko ni khoma muhehliwa wa vumbirhi ni vi ni vutisa wo sungula ku u kwihi wa muhehliwa wo sungula hi mhaka kwa ni tiva ku va tekanini vanhu lavawani. And then he gave it to me. Ni kombela ti phone number ta muhehliwa wo sungula eka yena muhehliwa wa vumbirhi a ni nyika. Let's continue. Constable, remember we are still on interference. Did she ever contacted any other witnesses? Or did she ever contacted or interfered further with investigation? And then baku yena u vi ava munhu loyi a endlaku vukanganyisi loko swi ta ka vulavisisi ka nandzu loyiwani. Lexi ni hlamarisaka u swi endla na hambi a ri xitokisini ni n'wi khomi hi Mbhulu 17 August 2026 kambe ni vi ni hlangana na ndyangu wa ka Maswanga va ka Maswanga va ni fowunela tolo va ni byela ku ri hi twa timhaka ti kha ti famba kwala ka Xihanimoya. And then ki mhaka ni ma hlamarisiwe hi ku va ri hi ti 18 ta August 2026 u vi a rhumela rito ra yena laya ka WhatsApp group. So WhatsApp group level ya ka Maswanganyi laha na yena nsati wa Gagash a ri koho laha ka group yaleyo. I guess swo ka va pfuna kha ku ndliwe WhatsApp group, I guess. Of which was crazy because I kota ku va a senda voice note a ri behind the bus. Ivi ako ni swi twini ku ri a ri ku vulavuleni kambe a vulavula hi ririmi ra Xitsonga. Ni vi ni kombela n'winyi wa foni hi ku Mutsonga ku ri a ni tolokela ku ri va ri yini.
So bari uri baske ba fela pele ba relax a se file ya bona ya ke file e maga Maswankane I different go not this one. They said she was saying that they must just be calm, relax. It is not their file which she defrauded. This is the other Maswankane file, not their file. And then anapa ako bari ako mwina mingazimi ba nankinga himaka ko file le mina ninga endla ngundrwani ka yona ai ya ka Maswankane bo nwina e bo Maswankane ba mwane se nwina tinga chavi nchumu. And you said she was in custody. And le rivali ka tseli. My worship. Yes. Your investigations, Constable. Was the Maswankane file, estate file, that you are testifying about, that which accused is a part of the family thereof, WhatsApp group of the family thereof, part of your investigations from the inception of this case? And then ako nibini ya le ka master of high court nyani ya kombela ti file hinkwato leti Charlotte mwehli wa kusungula a tirha na ku na tona ve va ni nyika loko ni languta ni kuma ku na le ya ka Maswankane yi wela ka ti file leti ta Charlotte. Please proceed. Tswela pele. So my worship ke o tsama mo ke tshwere investigation bona ke gona go bona case number 1 o interfere le witness until today. I interfere the investigations until today. I'm sorry to interfere the investigation the real in custody. Got she has some other assets. We got that information through assets forfeiture unit. There is this person by the name of, I forgot the name, but I believe is the younger sibling to accused number 1. To wrap up this section, I saw because I got network issues. Maran ko to ban landera to post in vona ko la aku vulu ko yin. So nsatwa Gagash ina VW Golf 8 GTR ya le ite ba ko ya le blue yona movie ya nsatwa Gagash le ntsena. And the under like a finance, and then the other cars letting a go the register we maviti ya van'wana vanhu ma twisana mhaka leyi such as the rap ta ti mi ti vonaka ti register hi maviti ya vamakwini wa nsati wa Gagash wun'wana u n'wi tiva vhele vi ri mani vi ri rhandzu tibana ni nge n'wi kombi laha hi to vula vito ntsena until va ze va swi verify ku hi yena straight ku laha misa loko a vula vito laha a nga kota ku va a repronounce swona and stuff. So hey mhaka yo hlupha swinene mara Gagash a memeze khale swo leswi ku no timovha ti register hi maviti ya yena a nga mphuntangi i khale kha swi kombisa swilo leswiwa sure. It's the forfeiture unit. Ako nina ntiyiso wa ku una nhundzu yin'wana a hi kha hi vona kwalaya ka vo TikTok kwi se mara nhundzu leyi na swi tiva ku yi xaviwe hi mali ya vafi mara yi tsarisiwa kumbe nhundzu leyiwani yi le mavitweni a yena rirhandzu Tivani moleni ebe muchuchisi ako loko nanguta nkarhi a wa ha ri kona kambe loko ta ka mhaka leyiwani se mhani hetini mara na ha ri na swivutiso ka tin'wani timhaka leti lavaka ku vutisa phorisa leri endlaka vulavisisi eka nandzu lowuwani.